I'm say cool down. Ebefa original kakaku. Machiao. Any taxi drivers I would do enkaye nyina. Baby a wabia tumu bia obade enhyira wo. Esanse wo beboa amani pampempem sabi am no kaso bikuta awudro. Asabi opeso wo de kana no. Esanse abrabo no baby a wo boadru no. Wo ye ne ho hwea chese enyeye. Wapem nanso so de tie ne se yaso nko obi afom da so nko ani okuani nya botre obi house cha wudie na when na krati bi akwa so akwa hye ne wakonfo na wokọ ye no rodo ne ntade nyina na odi gu dua na opeso osen ho ewo so na odi gu ase oro ne pagbo nyina di gu ho osen atade na tete odo odi gu ho ana odi ahoma ne hye soro ho ana ogina kunya so enti wadi ahomani atu ni koma eja ko ba be do no ankasa ne na be bo akunya na firi ne na ase na afiri de besi anya asie no ehonu ma na krachi bi firi baby to wo oduru honu ma na owura ne anioma wawura gu honu no wasesa na wona de obese no confidence na de kwa hen eno se hwe ompa obi pe obi ntuma agufi obi ade Sunim brama bre memi ba mabati pe mi shawe ofrisa ya mepe me modam enti se so won de ye me mafa enti kwa no akisia na nanom ensamafo de ama me enti ni nyina ni se minia abrabo no ba bia hunu se de ma wo no obi atra ho enu tira dwumadie we ho etu tie nkrofo bi ma brabo a utim say yes ebi mu kura duru ba bia na ede cha wo de no nanso mu gina tintim ye ehyomo de de moto obo ade so edi nkunim enti ade na abaye ho bone saa manyu hu awu yes aye no kura enafia dai wo ma me da empa so wono so ni wani da so akase mapa wokọ wakra batenkati bo ho so be ye o papa ba ko pe no da ayimpa so yi kafra enkati bo ho so be ye o fa ono na abusu nyina okọ de ba nanso on de akra mu awoko yi enso enkachi ebeye ye eye adeshima mame emfa wu ensia na afi dwumadie ne fa etoso mienu no yamfa entoa so emfa ma ne mom kan nese no se Facebook live me pacho adaroma kosisia na kwa chesa ampa wafien na uwia no ahye shema amafo so enya bi enhwa Ahenkan 93.3 FM YouTube so yedem yedi dwumadie no fa etoso mienu eno eye nkunyasia owura odi Ahenkan kwame yeboa ene opanyina wone na tenase no na mia minya bre na mitie ne kakra bi no me ma accident yankwa akiri no na chese miankasa afi mafo se twum ebi ma bre na opanyini me mpese mepre me ho na fufuo ni ye wo timi mpre me ho nom ho nkwan wono a be kire ba bia wo firi ni ba bia wa beduru ni ba bia wo kọ ni nyina no wani odura odi Ahenkan kwame yeboa ebebomu enkomo sadia maka no wadaroma to ayi Facebook live wadwentia na mafo gusom de omode eba fabrantem na yenya bre Ahenkan dia ma 0533898915 yeko yeba yesanso besi nkonya ne yedi nkomo Ahenkan FM.
man radio volunteer sa program we ya. I say masaka kumana medium. Aya disunya dia pa. Kwani ebo adi ajivia. Monsieur, yamia o ma o sa ken. Abem pano mo chibra abuabuno. Yamen wisha papa. Fiara bia be chesa pano mo chi. Na yin si bi bin ton trim. Na miske wamye. Na no bi dia fu papa. E fia da semen tu ye fia da semen ya na yamia. Because I is na dia pa mi tu ya fu. Me who say you know. Me who say you know. Every beginning is hard. Okay. Every beginning, that's when you give birth. A crown corn until no ba, nothing or cassa, no, nothing what then who knows to be. And then be a command dear Chibi, to say when you say we now. When you send for a while, it's so hard, you have to start. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say and you do, and you if you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say and you do, and you
for. Na me who say you know, I am madam. 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 Na me who say you know, I am madam. Chile me who said that she may be petite. May me want bobrapa. I am bibi shonko. Abe yo bring more that. Now one so Chile me who said that she may be petite. May me want bobrapa. I am bibi shonko. Abe yo bring more that. Now one so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie abrempo na montuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu abrempo na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfo a wo mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempo na montuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abeye abrempo enti sane so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadare so a wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsa didie no wono no wotena dwam abrempo ana montuo ye na msa dwumaje so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri wahunu omo bra papa na daachi wobeye nipa kase wobeba abaye abrempon kai eye ahenkan 93.3 FM so efiada bia adishima mama kwaba de ba ahenkan 93.3 FM so edwumedi aya to dey say abrempon anamotu enenso monte yanka live on your best radio station in the east the frame achenkwana na menu bremo di ahenkan kwa mebo a last killer on radio na ahenkan de moden a na modi asem mamu ni said abrempon anamotu yesi ekono ene nyame ya dom ma yensaka ye papa pani ba ko no so nyankopon na dom wadi nchi ache ewo abrabom na ode ane ede na ho brase nso abom pempa aduba bia wadui e babo na abrabom nkomo kaka na busanse ye man Ghana ye maburusu ye bei ene da so bi ho man ya se de nyoma akọ no ebesi yeye ana ensi yeye ye nyam ya ba mu ana ye mpem enkoso opani ene ne beka sei eye owura idin de medam friend of ya foster ene ne na de ahia ewo abrempon anamotu so tenei yiyi wasum pepen na pepepa ba ku mienu miense ba betima chocho no chocho e de ato yempon no na onso afa babi a wo de bebo bra once again odi ahenkan kwa me ebo live on ahenkan 93.3 FM obani yemu akwaba ya odi na bono boko nyame andaroma 2020 ni jai Yeshia 2020 or Mipom. Oh, Mipom. 18th, I'm saying 18th, no, 26th December. 26th December. I know you're giving back to society. I call you a Kunafone. Na me feel na madwene ya me say medie no edin. O de any say me hwe ma brabo no me hwe ba bia na meduru. That time na me about 67. Okay. Yeah. Na me hu nipa na na ewo ho no especially bubuafo no ene the way a woman agi go me hu so super. Oh yes. Na afi na me say na se obubuani ene agi say ya na wo a wo gina wonan so. Yeah. No was say if afi na you know what coming kafra because me na me nyi ni kra say nipa ku say e doso mo say area ho sa. You say ye adwen say ye different kind ne nkura kasim ye kunkura se na won a wadi dem ene nyanka ne akunafo akoye party ya ena mu nyina moboa na sa party ne ba so nti ye dom na hu say Ghana nkura se say wabubu afo nyanka na me nyinni o yam hye ho na me nyinni ti radio se ne ye kan na mu ntan nyinni na me nyinni honestly wodi wani ko hu me ni ko hu ye no me gina ho sa hwe won boy bi na me twa boy ni video boy bi na no tare from no na ye cheni ska yeah they know what's no no what's no yeah utimu say na energy bi wonimu and you couldn't express the energy no me hwe sa na say say amai say obia be hu sa abrante we na wa hu say onumpo ewenda so a na nda so because on the yare they very serious very serious on the utimu say condemn or tare form but still
enipa baji boom no ohun se onu so enipa say ye tun safe say sebi enipa sa amara bra no so baby na ni ji osa no signal ben e de ma yen asebi impreduasa yetusu say ye ho kire ye niska na nso enipa dua yi baby atuatua ne ho no sa brante na asetena wo mu no asem ben e ka yen se wo won kwa o wade amen and no aside no the fact say we be a we bubuafo or nyema no eni se ema udi awerho na o ka say oh me cry no du ba bi a o say me kunu no ni gwan say ni pa kunu dabi o bre no o dabi o tini su dabi oni di obedi no dabi adentine ni gwan so kunu adentine so okun adentine su ni gwan so kunu very good eni se okun ho if you say mpanifo ka say me say onipa dasani ano emfu wira mewa ampa thank you efu anwi ne befu anwi ne befu saudi eti se ebefu anwi na emfu wira de a na ne ebeye bia se srempo ne wo se okowe na unya asetena wesere no hwe odi se wa womo a empempia na so abrofo the pictures bi ba na eye abambuo ye de bufo ni mu ase no me ka se Rwanda won to kwane si ye no me hu nipa bia na won atire won no mo we grass esere ensensan won mu se enwan awe ensensan won mu ti se men so me we ensensan a me hu ko me ni dwan se enti no ma we ensensan no na me dia twen ade papa ba and they are alive wow o de obeze no ye betom e be kan ye nkomo no nso mo bo nkomo na ye de se ye ka so owura ya foster ono ne hwan owura ya foster me mama and the foster no to me okay na papa we na mama de foster to me papa to me bo ahene me fie kropon me kropon do you crap me kropon mini okay njo wo super njo clean okay na ya wo me brother mpanyfo kire say about 11:30 na do anapa say the ya bonkomo ya on the 1st of April 1954 April 1954 iti ya wo no 3 years and Ghana nya independence ya onya akwada to almost 70 years man menya 70 next year first April that was 70 years 69 year 69 says ya cross border akaba 6 months me cross border yangopo inshallah we chira me da wase enti me mame e kire se emre owo me no na mame na pomade ya wo me akoko achima koko and that's all fire watching na fire crap mo some ka ba ya wo me achima koko enti mame si na opomade na owo emayiwa no musua de pam no enti ade pam no mu ano ba ko ba ya boso me nkron achi na sela no akapeko apaso na de twa ye de twa ntomano kwa no ontimi nsom na ne papa se ontua ne ka because mama ntie ni no de asem ne ko ochima ahemfi ewo kukrantumi okay ye datam na onyem enti ohene na odi asem no a obu ama me bem a ma papa no etu aleka no na efa ne kena ohene kena no ex serviceman second world war aba enti ma me wo me no na odi edin foster no eto me enti me din foster no efiri kukrantumi na say ni bisa ka ma mu de ka be ma na to bedi me ma me e de sa foster no efse na sida na yeyie eno no na foster na se chene say foster no me foster no on say Ghana for foster no FOS akwai say foster child foster father me de no FOR into a German name a German foster na honestly me share that enhwe ehun asechire no the name foster no but say me kai nyama me ka kire me no a na o say ohene bua ma e ma no no so ohene nyansa pa sesia se me hwe edin foster no de to me no a mama nyansa fo ti ubu nyansa ni me bu hu se me nyansa ni ewo wanamotuo mu manamontuo me outlook me ne ye nyina no ama sesia no mitmu se no edina ma me de ma me no enye din hu
ne wodi hu ho Oh yes. Ebi ni Me din dia bene no, me yi free me so. na efo Dia bene. dia bene Enya wodi ankasa de me dia din bene ankasa de ye frame Foster dia bene Boahene. ka be dia bene ache Enya ne sample. na sen ho Me ko di kira me ewo ko mahina hemfie. Me ne ko ni bi adwuma. Na me ko piem na me bisa se na nampache wo. Me nim se ko fo na mutu abene. Ba me de no e di abene ase ne sen. Ana osuo. Yen ko fo de no abene no ye wo asechire. Ai se oni awoka se obi di abene no. But di abene no eye obi a owo leadership qualities. Na odi eku anim. Na odi eku anim a kodi se won botai om disi woni so no ebeye yia. Na eku ma nyina atwe omho afiri no. Why kontenkro Na why kontenkro no wasan start biem na mse de ni mpe biem. to be tetem be oni ku ma na akọ Eko. kosi awie Because ekoye sana na wakoye a rolling stone gathers no more. Enti me hwe abrabo no adu point bi no. Na mpimu se ase na me ni koma soso. Na me ni ma koma nye. Enti me ya na obufu ntema na na me bufu ntampa. Me bufu ntampa. Na me bufu nso a na maka yo se so na de meko na de meko heaven na. Ma me ko hell. Na me san hye na no de That is the thing. Enti me nya sa ayi na me yi sa di ni free ho no. Na me afa me hye se me mama koma no. Me di akoma no adwuma. Enkakran this is my sense you know. o da boko so Enye yes ni pepe ma na kuma ba form abufuo ye ba abufuo sayade. sao Yes. Abufuo ye ba abufuo sayade. ekwan be na bufuo ye ekwan be na sasa ya de Abufuo bi wo ho a etene. Aisa abofra yade. Na naja na etiano. okay Eno ye abufuo a etene. Ena ayese abufuo a woni ebia memfa na se bia wona oyere te. Na pɔntwɔntwi bi asi na abufuo nti wasɛ wo dem niam eno ne bufuo na asabe ejimi abufuo sɛ abufuo na de bae na abufuo no bae no wantimi an control wantimi an hyɛ wo so nti asɛ ya de sa abufuo no nipa bebre wo bi a wo ntimi wo hu sɛ edi wo nya okay yate Ahenkan 93.3 FM so owura ya Foster a kan ne fa ni dia beni ene ne kasa wa kire dia beni nim amyate ase se aseche ne se kwoma mu no omo nti ase ne se obi a wodi dom anim na ebi a omo koku omo kobi omo butai bi si omani so aka tu na boro na butai ne bebem no afia na butai ne bebem awie kura no na nipo di na chi na omo twem ho na aka ono nko no se di we die mempe Ndi exercise di man no is there very ya Foster 69 years close to 70 solid years if you share your song na ukwe se wo tena ho na wo hwe ye man Ghana said the eko emu nipa titiru ni emabu no a ani da so ho man odi ani da so ho kwa ben so adentina me kasa se empempi no eya na yadwene ye ense mapem na nipa mpem ompem oh yere ukwa kodu baabi na se eden a e wo se ubisa ho se mamemfa nkotro ni mu Bible eh Bible ni said very good emra nyame ebo ewiase no Bible no brofo de no English version no the first line I woman no 10 words. In the beginning God created the heavens and the earth. Na word na to so enum no created no onyame ebo ade no na wawie ade na obo no na ho ode no nti se emabunu no anhu sa ade we na wo ante ase se babia megina sesi ya no e wo se mawie ye mehu mawie ye na mawie no ebe ma ho ode a obam bebu obe dan se nipa ti se odi Ahenkan nipa ti se ofaya Foster ubetime hu awie na wo ye nyame awie na America no yamfa se bia odi Ahenkan radio se emra oba despite media wo de bicycle no buy no wa anwene se obeye ube menim se me radio station na wonim good but awon kaka bia wo de ba despite
ɛde bɛyɛ adwuma wɔ yes ayi wona fofo ne sɛ wo na bicycle ɛna okro no kwa ya kɛsɛ sɛ wato kro no ofie wato afi wato ne nyina but wo sɛ emra na ogusu ɛyɛ adwuma no ano na adwene no ɛkyerɛ wo sɛ dachi bi me nso metimi adura no kre sa dachi no ɛne baabi na obotae no ɛwɔ no ɛno ne wo future no enti wo create sa dachi no ɛwɔ wadwene ti ɛwɔ sɛ wonya aniswadum ɛnu enti bi si wani so thank you enti sa dachi no ɛna ɛma wo ahoɔden ɛno na ɛma wo ahoɔden ɛma nea wo yɛ sesi ya no da bi wɔ hɔ a mebisa ɛyɛ abisa ho sɛ program ya makoyi me wie no me trust na me dwene ho a ɛhe na me nya nyansa no kura fi ɛde yɛ ɛyɛ ahoɔden na wo no because one will say utu kwan bi ɛkwan na wutu no baabi a wopɛ sɛ wudu no unuye enti emri bia no saa okom na ede wo no ɛno hye wo nkunan ɛhye wo nkunan to den sɛ wo yare krampo a wopɛ sɛ ɔde kɔ ɛyɛ mindset ɛyɛ mind change enti ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma asɛm enti obi pɛ sɛ odi efina adwuma sɛ wadwen nya adwuma ntimi ne ye onyankopɔn ɛma nipa adwene ɔde maa no akwaye okunfu dumfu bua na ɛsɛe kunfu wadwene ebetimi akun nso na wote ase na de woyɛ tiase ewo thank you wadwene betimi aka kyerɛ sɛ ade a meyɛ die enye yie sɛ wadwene kyerɛ sɛ ade a woyɛ no enye yie no matter what it is enye yie ebe sɛ adwene no ɛna kenya wo adwene no adi honhom so adwene na adi tumi a ɛwɔ mu no adwene na di so but sɛ adwene no ka kyerɛ sɛ dabi abrante na mehu no wɔ mepom a na ɔtare fam a na ɔsa no na adwene kyerɛ ne sɛ ɔyɛ nipa nti na nipa betimi ayɛ bia no ɔno so bɛyɛ dan betimi ayɛ that is all nti Ghana mabru mom mpaba no matter the kind of leadership who is the leader who no leader no you are your own leader meti aboabo meti asane odan ha na me wo how can I lead thank you and now one na for the first time no na ye wi a wɔn kyɛ yɛn tie ɛne ntomani ade ba for the first time no wɔn kyɛ me voucher adentia na me ntiase nti voucher no wɔn kyɛ me na ɛyɛ 200 rand ɛwɔ South Africa na ɛwɔ sɛ me kɔtɔ book nti me kɔ bookshop ɛna me kɔ me namu na bibi pia me kɔ aisle bi so na me kɔ hu book bi the leader without a title the leader without a title okandifo a oni abodi ene okandifo ben thank you na me top book no me ba madam for doctor me me jabro wakan mate se wo your okandifo a eni so predin se wo your okandifo a eni se opre edin ma nipa ehu se me your okandifo na nipa no abedi wachi action speaks louder than words ebina eto David no okandifo on predin eni gwa so bode wure se me wa dabi nyuma na nche ni person ma nyuma no nkyere na nipa ni wachi David 1 Samuel 22 David na oni baabi da ne nche nka no oni baabi no oni baabi da Saul edinachi na David ekope baabi so odwa odre ho kote na nipa wɔn aha no ɛso sen David ahanan aba David nkyɛn na David agye wɔn awawa atu saa nipa no ɛna ma David ɛmɛ na David ne wura fi sɛ ɔyɛ ɔhene wɔn na ɛka ne sɛ hey boy wura fi sɛ ɔyɛ ɔhene sɛ wo yɛ ɔkandifo a don't look for titles sɛ wo yɛ ɔkandifo na sɛ wo look for titles na sɛ uwu na sɛ wo de wo title no wo de wa nye ne o se wo ye no a wo da wo nam na wusu wo da wo nanimu na wusu e bi se adoma chede na nyame de ma wo wa mfa anye hwe so wo de beye akasesam wo de beje titles into leadership leader bia anya by title enti me odi an kan me fa mo ye mfa to ho se me ye bibire me fi sa de a me ye no eboa mabusua eboa me yere eboa me kuru eboa me man na me ni abodin bi a ma me mane ha me nipa no yes nipa ne beka say saa brante no say nya saa brante no a
ɛnyɛ saa branch we yi a nea ɔyɛ no nea na ebi unconsciously no quietly no na ebi ni mu sua ho. That is what is leadership. And yet titles. What they are tutuani na hwe very good leaders. That me no kasa ya no me kan kroma wase me ka kire wo se kroma no onye na you told us on Peace FM say kroma is selfless. Kroma is selfless. Odi nipa nan e na me role models. Nipa mako nan e na hwe omo so. Me hwe omo so e bo me bra. Odi kan ye hwan? Onyankopon. The obo so ni asase. Asafu Yehowa. Ya gina to e na hwan de to so. Me maame na to so mi. O maame o de o ba asase so. E fa ni say. Anti ya e ma ya adwo. Wadan benkum so. Me fa ni currency. Very good. Owu ye no manya 103 me guso chese 103 no. Uguso oduro. De to so miensa. Ne to so miensa e ye Kwame Nkrumah. Osaje fu Kwame Nkrumah. Ghana mampani odi kan. Ne foresight ntina me ko university free. Me ko university me free man twa kapre. Okay, yan dualo no Osaje wo ba me de ono do ba wi ase. Nti agitum. Ena Nyankopon de tumi nyina ewura yagitum. Ade ntina Osaje fo ye oromo. Mamenka fourth one. Okay. Bob Marley. Ah, so you Christian. Bob Marley selfless. Nipa for na maka bomb. Question no. So we Christian. Me Christian. Ana oni Bob Marley nenam. Me Bob Marley nyum bia ni ha me nim to. Jara Safari. But me the Bob Marley ya sorry pen. No woman no cry. Me the ya sorry radio so South Africa. E ma abodi am nyan na ya de keto. Wo se wo Christian aye evangelist no. Me woni Bob Marley nyum to. Me si me mama nyum ba ko wala. Them crazy. We gonna chase those crazy bald heads out of town. That Christian na ka job say them crazy. Oh, this one. Na me can say sa nipa nan we no nyina no. Wo me selfless. Unu say edumri bia na Bob Marley na ne hospital bills na nkofo ne tuama no. Yeah. Yes. Unu say Kwame Nkrumah edu emri bia na enne ya say want me anwie enema na also ye because that on no mpe no. Nkrumah only used Nkrumah de CPP. Nkrumah no CPP ni o. No ye Kwame Nkrumah. Or the CPP no ebe ye vehicle out the na also the ye because so the ye nyina so se wanya ne sa ankanema na no person ye no nkan ntimi nye. So wo ka so be selfless awayi nipa nan onyame mpo de oburu nipa so onyankopon o maame Osaje fo Dr. Kwame Nkrumah and the great Bob Marley. Yeah. Say nipa and aye nyame fu mu say omo selfless. Yeah. You can so be selfless as it anything. Penny. Or the no ho ba for the or ya de a enye ne a obenya free mu na mum nya mansan benya free mu na odwene ho. Enti say obi timi sori waka say menkoye bibi o me krom ana mpotema mete ana abusua me free mu menye obi muwa na menhwe de me menye free mu no ese etuwache odi nipo no ehia ehia pa kanean Bob ebi kura na oye no wanwene ho se ebeto ebi ya wanwe mpo no but onya vision bi onya ni so mu se ade we metimi aye enti meye na menya for me din meye for amansan and the nipa sing and enjoy the benefits of electricity of light. Millions of thank people. You Billions. So back for that is selflessness. In the was say nipa bi opeso di a wunya tuwache ho. Also nya sa you know eye onyankopon ne bobia bia ode boy yen aye nim. Nti ekanipa su aye se menya tuwache. Also yes I was say wunya wo ye na emom esan se wunnim ndi no untimi emfa nya adwuma untimi mfa nante untimi mfa nto anamo. Enti obi a woti Ahenkan fam abrempɔ na moto animre no sɛ atuwache wonimu na onfa nya adwuma ekwan bɛ no betimi yehu na ɔde aye adwuma ekwan bɛ na wo betimi yehu wo hɔ a adwene no ba wo ambese me ya ade we ade we mi yanke me yo ye jana anka sen but ɛwɔ hɔ a adwene ne ba wo na adwen foforo asan abase na me koye empempi no ye bi se ho se na me koye a sika sen na wom se sika ne yabempe eto ho ache no ko injeni kwan se nipa odi wani sika so na wo ye to ache dwa sika na wo ye na obi so bu abemu se obi na me kire se hu se me no kasa na me kan se onyankopon ehye na body ase no emra o hye ase no
na wa hu na wie so no de Onyankopon very good na ode oboyens obowo ene me se ne su ene ne se so okay nti me ka ne su no me ka ne se so no okay me ka ne su no nti saa ne su no wo mu a ade na wo ye no Onyankopon no an emra obo ade wia obue nani no ade odi kan huye ani esum eye ade a unim ne wom esum ya hokyere esum ye ade a wonte ase esum ye hu esum ye all those bie na no enti se Onyankopon etimi di esum so na so onyame bɔ se ne se so na se bibi wo ha se wo ya a eya bambu a eya usum a ade enti na wontimi ne so wontimi ne so because wadwene no enkyere wo se wetimi di so so adwene a great factor adwene is a very great factor in anything that you do nipa da sani ebesi wo ensi yo wadwene se wobeku anim wobeku achi wadwene se yebebu wo yemu wo wadwene se wobe okandifo nyo okandifo wadwene ti adwene no kyerɛw enema bebre adwene no ebetimi abu abam se wadwene bu abam a there is nothing anybody can do to pick you up se wadwene na ododom ho no se bu abam a Onyankopɔn kwade ne nsa bɛka enya adwuma iwonga so wabu ho abumfia you've killed yourself. Into looking at this generation, youngasa, I want to assure you women. Any said the Bia Cassa, I can defer war memo, you potem, you crum, your busium, and to two me, I'm a young man, ye breno. Ya green a catcher, and I say, I can defer no mind ye. Thank you. But the man miss a question, very simple. 2 + 2 years. 2 + 2 is 4. Thank you. Oh, you know, Yachreme, Natural. Teacher name. Thank you. Do teacher need. Aye. So 2 + 2 is 4. Okay. 1 + 3 years. 1 + 3 normally say 4. 4 + 0 years. 4. 0 + 4 years. 4. Afei won say afei na nea okan nea ye kirewo na wonte ase no. Afei na wotena ase na wobisabisa won questions no. Afei na wote ase. Enti wobetumi ate ase na say anti sa ye ka 2 + 2 no a enye tra keke na emum e wo se unya adwene bi se me ye sei ni sei ya ene beye sei eno ene ade a mabunu no ehu ya nwene ya mabunu ne ya nwene we yama amanfo adwene mayen so wo ka se obi dwene mayen ya asechere say because mabu adwuma ya no so obi na adwuma mayen but valid I can say be or say me Desemanko school I was happy I didn't go to school because if I had gone to school and had education I would have been a fool because e ba na sa no nia obi aka na magede na obegede nya na wo ni the nya say education is the key to success. Why education? Ya nchire nipa ko 2 + 2 education no eno enye o key to success. Success na kasa dey ade. Success in say what me light bulb out of nothing. Success in say odi ahenkan. Me bankran na me ni hwe. Na ene me timi ka say me a na me ni hwe no. Me mfa ntu me ho na matimi anya ahenkan radio. Na this one. That's why. No, back when so obey a leader and a captain over them. No, so they say alternate in a woman. No alternate in a woman. No alternate in a woman. Eye adoma chedia e wo obia mu. Na se wan developer e dormant. Say well who the one developer a dormant. These are the words of Uriah Foster. Me wofa. Akaka kan when you fish do so teacher maka say any pen from my juma bobe no ene no be bumpu nimpu. Ne adwom nyansa ne bi na ye ne mabunu ache. Na ye nso ye no mukasa ne asua bibi e de afrim. Abrempo na to live on Ahenkan 93.3 FM, the best radio station in the East. I am your host Ahenkan Kwame Yeboa. Channel so say Frames Oil na Daroma ena dwumade obo ye chidon Frames Oil e ye dwumaku a petrol ena omoton. Se wudu filling station bia ne atwon Frames Oil pe bowuram abenyafu papa de agu ka ba bia ko bia edo be kono brebrel na akodi na sumdwem sanso na ke asenso furniture eye nkonwa power engane ne importem de I'm telling you oni challenger ono anoko ke asenso se fa ho bono na ho ebeto Kempon Football Academy ebi oya branch oya abawa mpo de enyomo ho de mema nkwa enkoye ma asem ho se wo pese wo hu ball bo pa de a Ghana ha winiba Kempon pe na single handedly
ono esi ne sports stadium or ne sports academy nti abatan eni ahwefo amonso adomacha de ball bo momane nim bo no momfo mo Kempon football academy e wo Winneba na bo say yes ye wa doyi say nyuma ko miense nti ene ne den so yes nkonwa Ahenkan 93.3 FM ye de Abrempon anene nanti minted so ka room da Asem ene waka chem se nipa 4 ene mentor wi nyankopon firi wa ene maame wi ni maame firi wa osajofo wi osajofo firi wa the great Bob Marley. Na what movie that? Dabi. Bob Marley no movie. Oh yeah. Na obi a wo no movie no movie the ordinary mentor say. One say you can role model enye nipa no enne yeye. Na ne den. Na ni ideas na dream po. Na dream po. Na nyansa oka. Nkranhye sem a oka. Enema bi a ufa ebeboa. Enye se sadia anka se role model epema so epema. Thank you. Thank you na baby. Thank you. Nantesa. Injine ni trimupo. Ni trimupo na ne papa. Ni ye ideas. Say ni ideas ni bad eh. Say ideas ni bad na say your role model wo be bad. No okasa na oka Kempon. Yeah. Some years ago na me ye training bi na me hu abrante bi Ghanaian boy bi. O say na wa ton kerosene. Ono okọ is it right to dream ana baby say right to dream football academy. Ena o ka kire ne ho say edu baabi no ohun say ne maame ene ne papa coach him I had to do it myself. Me papa me maame enti me mwa me aja me age say me ye okay ti ababo no tumi du baabi aja wa do ho to ho so yes enti abrante no esu ebobo ekun hu bobo no ama ene owo me so ball one of the European countries minimum no but that is how it is na nsenya ko be by boxer bia no wo London yeah akọ bubu amanfo free. Thank you. Obi ka kire ne say at wo age no wontimi enye because age bi ene ye de ye sad no o say me say meye senye ne trimu anya ne da obekon kan se ne trimu ye ne da ma bia wadu no onto aso e adwene na o de ka kire ne ho say metimi aye a oyeye no so timi de sa adwene no akoso a obekọ animu se ne trimu ye ne da intimate keda don kro no meteta kurase ni wo wanchi mo achim da ni wo bieni mo achi ase so aduru mo aboabo asane aka kro ba kwa moye kan bo ma me ayi ya kase kro no me ha me won de ewuram pa na se meti Ahenkan fa bempa na mo tu a mfa se nipa atwa me wo nyina se oh awura ade we de wontumi nyo ana brantie we wontumi nyo na wo ji wo hudi so wo betimi aya e wo so to kokudu na wo so to kokudu na mo so when to betimi atia faso e betimi atia faso frustration kum nipa o odi frustration ade we mpesa me ye mantimi anye ma anye ma fa me sakra nka ho afobuo no etimi kum ade njire betimi kum metimi ne ma anya ayo so ekum wo be ha na okra aboto wonam wa se na ntimi kra mbe ye den wi ase mi hu ana ade ana sanka wo ye no wanye enti da ho ebre odi bi ena madam fu bi ma me call shipping na me call ye administrative manager for papa na de me call kwa nkwaji ahemfie no na kodi chairman good me na me started me ne W1 kwa me from Pong and started Ghana Institute of Freight Forwarders me ne first secretary me ye no na me ye say I was say yetimi ekeka ye ho bom na yetimi eye saade no ema enchirima ebenya benefit no wonderful I didn't have anything odisesi am no kasa yi no if you o mepomu no mate eku Association of Cosmetic and Detergent Manufacturers say ebi na wayi bi abekire edumri bi a meba okrom ho so obetimi organize meba be kire ma no se na siye nema wonim bi free me nyum sika ba be cherry free wahu enyuma da bi ho ni hiampa bi go krom do boss na wabo makoma me se wo ye the men's aftershave me na obi na bodwu ya
Not at all. To about your to me. And ebina since I started here, me fa a year. Indeed, we and some of you go. Debbie. Now they are foul. Yeah. Even Yes. I even fear. Me and me. My red is woman telling him. Oh, this one. Matthias. Enti me call meeting me. Near your coach ade. Na me na so. Mama yen kan ho mum. Minimum bia 2021 minimum bia no mama me kwana me sesia me no kasa yi no ekuo no ewo ho yembotae ne se emri bia besen kono na Ghana na ni sika de kra enema sem na kwane ntimi nye so what is sem na bia fe no apino tapia minka me ya se minima bi kwa sa papa no ne ma ewo a wo ma papa no ne effort ne sweat I said na leadership we say leadership brings so buy a kill those industries se ne money be esuan ya leadership could not have killed those things. Nothing kills, you kill. Nothing kills. No. Intimi say when you intimi nkumi na do obenya is a bo se nyankopon ka se enne yaw bra fine but se on kan ne de nothing can kill me because my dream be kumi. I then adwene ntimi kunipa. Thank you. Adwene be kunipa because adwene no be kire say ade na ade we no wontimi nye. Oya e be di watem. Oya e be say. Oya uniska. Uni say. Da bia me think of kan e niska na oya no hia mesere. Ah ne nipa ni niska na kan ho ye osere say. Odi papa. Emra wo hye Ahenkan region so na woska. Debut. Thank you. Then I shall say. Me di metimi ayo na me de shall say. In the beginning, mfiti ase no na hwe ni ho. That's correct. God ne hwan. Onyankopon. Wo. The name of your God. Wone the God of your situation. Ade na opesa wo ye no. Wone sa situation no Nyankopon. You must call things to happen. Enya ban, enya o ma me nya papa. You must call things to happen. Metima survive wo krase. I didn't think to survive. No. No much else I can survive there. Ebi obi tinkan obi ti tema the opportunities there no e doso metaboabu kure mu ye din meti wanchi kure mu me dey na survive all ya na you say US Britain or where you find pa go and see people in the United States of America wo mo da abonten South Africa emre bi me kan professor of physics and chemistry waben ana oni adwuma was riska na den ha no thank you circumstances and what should I say I shall rise up again. Professor yes I say I shall rise up again and na also no tibe to ana no to in the circumstances be the man be tough and can I be man da ho no but I say I shall rise up again me try say you know na one of my motivations say wo hwe asese say I was so me there was with me sorry. This radio station I kasa was so ewo ekurukuma e fe na chema boabo. Ne kurukuma e ko eso pa. Me da ase. Nyagobon hira pa na na akase wani ewu. Enipa etie na e community radio nti nkurutu a ewo wo empatema na etie. So obi tie was such communities here. Na obi so won kan e bo ne bra obi okuma ase, obi o London, obi o US a. Me am wo community ana kurumkuma mu no. Opportunity be na me wo. Say ye kan mo be di ya me nso me kan ho odi unim ye ha ba ko pa agina wo kan ho comparison say ye di bibi tutu bi say odi wo ho tu obi ho na no ha dwen thank you odi wa ho nsa we ba twan so we ni say ya oh wa me ni say kra tintini na anya pe thank you anya ni say kra o ho say wo ha wo mfinfin yeah and na pasa okosoro ndi say okosoro a na o what does one fifty? What's your construction say? Thank you. Thank you. What do we need example? For so ha. So baha what you need adwuma. Oko ha na what you need so okosoro. Okay. Okay. And say ya no kosoro. What no nsa no. We mo we Facebook live in the Enti wa kosoro. Na wasan akosoro. That's right. Enti the more a kosoro no, you are exactly where you are. But just say environment necessary. Environment Biana wote NSS any wa dwene NSS met media adwen papa tena kurukuma ma yi
ni nyina ene se wo be ka kire wo se me na me pese me yini me be se me dua mankani na mankani no me na mankani no so edi e ba ne sa no a wadwene nyina ewo mankani no so odi unim ne ntia Chinese, Japanese, Vietnam, and I penny obi come Vietnam once. You know, very good. One song now, one song, Gideon now, one. Gideon a developer and for a Buddhist. Yes, and a Buddhism, a developer adrenaline. And a child say, Ubetini afasa glassway. Na wa chantia eya adwene no enti se wo nipa no eya ade a ni focus na ewo ade na oye no so to distractions bia ebemu a adwene no I say kramofo na ya o mo kan sa o mayi eye focus eye training for when the training to become focused on what you are doing concentration asa it is obi to bo ba so krenu kan so obi ano you don't have to worry about that. Odi ane se na di watemani gwan so obi se obetwon ho atwon but memma no enye distraction. You don't have to give that person attention. You don't have to give any no. Odi mama san fan ko Bible mbiem. Mitiwa. Edi da bi answer be ko Bible no. Vietnam fo no, Japan fo no, any Chinese na de no. One religion no, one focus on mental development. Adwene mu do. Any say adwene no so ohwe ha na ohwe ha. Because my research tells me say Vietnam is almost like a nyekro kesi bi. The case nya the central region. Yes, one must say on man no. Enti oma dwene no mo develop mo de mo bre. Yes. Yes. Adwene. Enti China for adwene no and mo de conquer the whole world. And they will continue doing because one are focused. Na me say me do ko Bible. Na Abraham ene Nyankopon adi nkita ho a o nya me ba no be ka nsem na ko na Abraham bisa nsem e na mere ba ko Genesis 15 nya me is it 13 14 15 we bisa e na Nyankopon e ba ye say on Abraham be di nkom e na nya me ka kira Abraham say o na Abraham bisa nya me say nya me na okra all this time o ba o si o na na emrenzu kwa na e emrenzu na na oluma na e ba mu na o chiri nyame anyina no ena o ka kire ne se kɔbɔ afɔre bi ma me ena o kire ne se kɔfa nantwi a wonya mfia miensa fa odwani a wonya mfia miensa fa akɔnkye a wonya mfia miensa na fa noma bi ka ho kire no se Abraham so no obi a se ɔyɛ ade a kire no se ɔyɛ no anapatutu enya ahemnache hu but ahonkeka ɔde yɛ no ahonkeka ene ahoma anapatutu enti ɔmre ɔbɔ afɔre yɛ no ɔde ɔyɛ mmɔne na awie no awia ɛbɔ na Nyankopɔn me fai ntina vultures kwa da bi ɛmoa wɔn sɛ wɔn ma te ade no enwa no na wɔn bɛ sɛe ade ɛpam wɔn sɛ wɔnya ahoɔden amfa mpam wɔn a samwa na wɔn bae no na wɔn yɛ distractions sɛ wonni adwene a emu do a adwene a emu yɛ do a you get distractions you will not be able to overcome them. Won't be overcome into obia betima tunani e so say wo me chinchim wadwen into say won so who pay attention pe no are shifting from your purpose. Distraction. Any part to be a distraction to another any. Yes. Wow, to be a distraction to yourself. Sir? Wow, what you want no a wo dwene no adwen foforo e ba a enne Dika se memra David and akura my friend se menko ebi anka akwa no me de obenya. Thank you. Enti bibia hyase fi wow na mpempi no eno meta ka se eye Adamic legacy bi odeman a yentimi ye na Adam ne legacy be no Adam adan na wudi aduaba no wose meyere wanka se o e ma ho mere na nya ne yire ne man ne yire ne ono de aduane hye na no so I recommend it o kan fo ma o recommend man no o de hye na no Debbie so je kwan ano awe ai ne bi san sa adan o so ma ho mere adentia ebi se Onyankopon ebo won dotio na ode bo won dotio no ene honhom no enye pe sunsun ye dem enti ahomre eka won
ɛna ahoɔden ɛka ho nti sɛ wotumi ɛma ahoɔden no wofidi ahoɔden no a sɛ wotumi fidi ahoɔden no a ahoɔden no ɛbɛma wadi yie sɛ wofidi ahommerɛ no a you will be a failure. Say Oma wani ko ahoɔden so a ɛbɛma wo adi yie ɛna mo ahuni ko ahoɔmmerɛ no so a ɛbɛma wo so a ɛdɛ akɔ fam nti nipa bi apɛ sɛ ukɔ wani ma mo ani nkɔ ahoɔden so ahoɔden na build on ahoɔden ɛnyɛ de ɔtoto bɔ ba pa so ɛnyɛ de wodi watam ɛnyɛ de ɔbɔ akutia ɛnyɛ de ɔse wontumi nyɛ emu de wo fi nya wo fo sɛ nya wobɛtumi ayɛ no a wonim sɛ we metumi ayɛ ɛna ɛsɛ ɔkɔ ɛna ɛsɛ ɔtɔkɔ so ɛni da so homa Ghana mabunu yes wo de wani na adwen sakra ade to yen sakra ya adwen dabi ade ndina akasa ɛna me ka kyerɛw sɛ Adam adan na odi aduaba no odi adan nti na wotwa bet me adwuma wan na ka sɛ woni adwuma ma yɛ bɔne me ka sɛ yɛ bɔne I'm not talking about the ethics of betting okay me say adan nti na wotwa bet ɛna wotwa bet me adwuma na sɛ wo so woni adwuma so good onya adwuma ho enso onya sika odi twa bet adan nti a he wants an easy way out. Opekwan a ɛfo no de adi good. Na sa kwa na bi wo ho. Oh, say bet a very easy way. Not a very easy way. Na say me share papa be me mani abra me makoma dwuma me ba me dwene se na me ya na me ade we ma dwene ho sa ba ebusu me nsia ni. Air fresh na. Se me ya metimi aye ene ma won ma ade free china ba no. Ye be jai ba na we ne boayefo. To wo bazo je se nyoma na ye krefra broche ba ne bi wo ho a ɛyɛ wahi odi enu ntina me ka sama tena se adwen ayebi enu ntina me ka sama article no me kyerɛ wo mo nneɛma sɛ look mo nso yɛnso ye betimi ayɛ odi unim don't touch me say don't touch me I mean what think me de bi dwale thank you say yetimi free sa don't touch me era ne mu a say betima koye ni and so o man Sam be a wotie nya ndaso. Enya ndaso. Nya ndaso wo mu ansa na wako nya ndaso wo e wo bi mu. Nya wo mu. Me nya wo mu. Nya wo mu odi. Na again na wo mu nti eze me nya ndaso wo mu. Say ye de adwene say ye de o man tumi no ama wo bi. So tumi no e wo ho. Tumi no hye wo nsa. Ana me de me kokromoti da akwa akoma obi. Kokromoti na de koma obi no je na chiridi. Na wa pene a obeya ebe ma wo aka se menso de ma yeni me ma yeni me si ubetimi adua nkontomre ewo wo de ya mama sase wo atuma boabo me ne yere na mama gel ba kuka odi so ni nyina ase edi agro but nsem na America no eye enema over time mesua na obi ka se nyansani bi ka se nyame se ye wo a emra unya nyansa unya nimdia a obetimi dia atenasem na samre no mum na wo finishing line wonyi na wadwe mu do edon unya nyansa anka obetimi dia atenasem na ubewu na ubewu na no na nature na say nyame hyehyɛ nyame na hyehyɛ ne saa enti hwe na odi na na me ba penny ene me last month edi nkomo na me ka kire ne se me ka kire o se efri eneko they should not believe in ancestral curses 3 times abotre amwa ana amwa me trans na me hwe a na me bi se o se mufu se ancestral curse a se ye line na ewo abusanim se yentimi enware enti a fine me papa me yes some mistake no when I was 30 since you are getting to 70 my home from so no enti me sakra ma bra bo se na ebe ya se me send to anamon bie mu a me yes some from so ni bie me hu wo ye the same from so at 30 se wu at 50 a woni nyansa na so no nyansa unyi at 50 se wu at 50 a se meme de na ye nyina ye mfonso no at 30 o a wo be ka cho so ancestral curse okay and na meme de no between 60 and 70 me hu me mfonso no enti me correct no and na wo at 50 enti wo de no enti me correct no
Into the sabe abufuo no ne mfonso na ewu to ye kwase ya to ewu kwase ewu ewu kwase ewu e ba bu kwase aboro odisi wa hu Matias enti saa nneema wenum nyinaa no emma mitimi hu se mitimi emma madwene mi release madwene no eye enya fa hu dia. And so it is not always the case say me train say obi betu na mo bi ansana me ma yeye me train say obi be bibi ansana me ma yeye do it me ankasa na me show mo den bringing the conversation to an end and me bisa ourselves the nkoma siwo as a figure ema ye man Ghana ye benya ne seso ye benya da ben oh ni nyina ene se ye benya obi a onte se on but the vision, the ideas, the key no is selflessness. Now, do you see any? What do you two or my way more? Who say will be a ni soon in the bank, and yes, when say no, we're going to buy appointment, go and sit down. Yenim DC is a no money who, Umunya DC appointment now, Omokukura dying. Yenim Sabi, and St. Trophy, so no much as a man, no money capra, and no more Bema ye. Obia, 2 and a month will be the girl, we're not going to background shabby. Because of your social system. Your social system no ehwa ahunya. Menkasa nyewu. Menkasa nyewu. Your social system no ehwa ahunya. Ahunya mean to say anything aye ahunya. Say an example. What's if ye hotel you didia? Oh, our cars by 5. Our cars by 7. Our cars say, oh, na yere nom ne ma won se ne ma nyina wa buruchire. Won so kwa buruchire sort of thing. Meanwhile no beneath sa ayi no adwuma etaya kire no yimi so. Te kwan fa so nya. Kwan fa so nya. So wi a. So wi a. So fa kwan so. So ye den. So ye den. So ye den. Yemusa. Ye nim adwuma o ye. Se wonim nipa adi loto a. So when you nipa di luto akese pa eya bisa om se scan wan so no di onu nim do dey easy come easy go easy come easy go e ba fufufu a e ba fufufu hwe emra na port eya port pa no ko bisa uma na eya dwuma port this am ko say this and the port ego because you say dey be obenya da bi eska ohuska there was no thinking. And the social system no the sum total of nemani nyina eye adwene the social system no ehwa adenti na so ko bobo sina koye wedding adenti so bobo sina koye wedding some manage again no enya girl no ni gini hu na say na mom society no say se wanya aso kwa de woni mie onya guy thank you it is a business come gbona ma ye na academy ni yes eno ejimi ana say odi that is how it is anu din ejimi ana o say bible say ade a wo ye no say nyansa nimu a eye nkwase ade teni kwa so bi bo besia de wale adenti say bible say mentwempna wale adenti na okobo bosia amfa nkwa ye adwuma na ode ko wale menka se bosia nyewu but enye investment because abofra awale na ko wale no kwa no abofra ba mu ano niema edidi akire no eye eka more esen wedding no nti adenti obi aye ntese so kwa comparison nkoma no on compare no to others no so kind of books bebree so kind the autobiography na last time I say kan no you will see say na or self-centered na onye selfish self-centered onyankopon what is the difference between self-centered and selfishness thank you what kind bible so on kan ya kofi abomodiana trans na kan from Genesis chapter 1 to the end of Revelations na hwe say onyankopon dakro ono ankasa abo obonsam di mpanya oni sadaje no oni adaje for obonsam na nyi no ka say asasusu for munue oni say why na dia wi ba say adaje say obenya say odwene obonsam oni bi tieni kwan say minya adaje say nipa didi matammadwe adenti
Any kind of minister be onu wi a wada. Odi won say metin ho apa. Yes, Akura. Thank you. When you metin metin ho pa he. When you Adwenwene. the media help be adwenwene. Ebi wo ho na eye natural. Okay. Ebi wo ho na hereditary. Ba me de no nya hereditary eye adwenwene. Me so media is Eye adwenwene. Because me it depends what I was media partner. Thank you, Mrs. Adwenwene. Na se obi na share eyawo. The next time I be share no, make more of my life actually. No, san come edumri be na person share konfo. Ah, yes. Because of disappointments. Se man sakra ma dwene anyi sa ayina mfiri ma dwene mu a. Ka sho ho konfo. And can me fool say no, I didn't think I say basa. Some come din dia be na san wan sam kire. Yeah, what yes. Ni nyina e ya dwene. Nti so be do the crossroad. Fanya mo nti me kokumi ho a. We ya kwasa. Enti me translate dwene am say oh me ya sorry. Me say do mmiri bi no esansa na me ni nimdie mu entiase enti. Na me ni nimdie emu entiase. Na me wo nimdie se so ho kire wa utumi ehya konfo. Ba na me ni nimdie ni mu entiase ne entia eni se me hya konfo. Wow. Abrompana mo to live on Ahenkan 93.3 FM. Me odi ankada na mo ya cha me that me push questions no. Say the be me nya answers no. Na yi na dia to ekoto dwom ni etim. Na dia wen ya brabo. With radio and the media platforms, me gidi say message say any here na etima hye yonku na etima hye yeden. Etima ma ye nida. So me da bia me ka say life without hope is hopeless. Yes. Abrabo a se be nida so ni mo. This is enkwanim. Bibia betima na agensem. It would say and it does one same say na ahye wo den. Say say me nso achia ne mui e de chia bebu nyina. Nti ne aye ne ye papa ye wofa. Ya de nyina ye nua pani uru ya foster. Ehia wa brempa na moto so. De wate de watwro de wachia bu tirimu no. Hyase na tu ho anamo. Entrance emfa so bo mu obi so obi nyewe. Ubetimi aka say de wo kan na busa won say won so eden na wo ye ede ma ho. Me taka say development of nations depends on your self development. Yeah. So maybe be here agent individuals no. Yes. E sha say so mangasom omudi by themselves. Ye no kwesa. Enokre. Into obi ti ba bia ajo no pre ni ye di. Se wo te ba bi na se o pre wo ye di a e collective. Obia e pre ne de. Na obia e pre ne na bom. Obi ani mmiri obi mewia wade obi nyesei that sort of thing. Enti sa group development individual here odi enye group nkura individual onyankopon mo group obi amako ene ye kan ho bom obi amako ene ye kan ho bom. Enti ye tegura se betima keke ye ho bom se mabunu na ya ye bibia bom betima kwasa fuduma ya entiase ye adwuma sentiase ye adwuma ni nyina bakufo ene hyase. There should be a leader. There should be a leader, but leader no don't go and look for a title. A leader without a title. A leader without a title. Don't compare. Odifia I'm in South Africa. Me senior any Minister of Health. Next on 70 we do no go pension. Emra kwakwaji mamenu e free Commonwealth no. Na me wo me 4th year. Okay. Me classmate University of Ghana. Yes. Legon. Tina wana number of there no. Me University of Ghana, Legon 1981. 81. Yes. Now say me 79, me 81. Me classmates na ebi ministers. Na ebi medical doctors. Edu mribi no. But we are very intelligent. And then I want to answer politics. Me are political science University of Ghana. But I'm the one put into practice. Thank you, ambassador. I was too honest. Me say me koye CD. Debi wouldn't talk about. Me say I was too honest. You be more dishonest in politics. Me can't say me say I was too honest. Into one year politics. Enti a do point be don. Let me give so what be say that's what be say question. So na dia ba. Very good. Me
edu me be office. I told myself, say, maybe instead me come obi akoye me say I'll sleep in my office. Into Pretoria for a year and almost 8 months. Na me ya first na me da me office. Just mini baby da into office na me dey adwuma na me da. I was South Africa. Yes. I had to go through those things to rethink, to relearn, to see life in another dimension. Say somewhere no, say me dem want to talk my classmates na no me doctors. Any ade no. One what Okogboy ni debi Okogboy chi ono by Yawano. One Dr. Yawanobi. Dr. Yawano, yeah, before no health insurance authority. Thank you. Channel South Africa. Na ono enemy me president. Na me secretary to the Ghana Association of Ghanaians in Pretoria for 7 years. I'm secretary. Omampani bi ani ho ba ha mention. Unyi ni patwo. Omampani bi ani ho Ghana fo a omo South Africa Pretoria na me no secretary. Yes, for 7 years. Na Yawano ye den ho. Na on me president. Eno no eba be Ghana nyina National Insurance Authority. Thank you. CEO. But when yaw. Many yaw. Adentia. Because now I had to go through that process to learn, to relearn. Me call South Africa. Apart from the fact say me call business, me call I could do a business and you do me bia me call so okay say me South Africa no more homelands. Yeah. Homeland never come but that's one. Me call National Teachers Association Public Relations Officer. You are Foster from Ghana. Nipa ye pa womo say womo koye advisor to the president and the cabinet of South Homeland no na me kan. Yes. Enti edumre bia me fa me telephone. Na my friend office of the president in South Africa. Bobuta Twana, about to me say me the nipa say eba me factory. Or say okay, Mimi go and talk to me many amount work permit. Me. Wow, yes. Thank you. But it do to call the office of the president of South Africa. Of the president of the homeland, Bobuta Twana. That's one of the homelands. Because now me can advise us. Me secretary or whatever you call him to the president or let me count. Thank you. And so it was a process. That was 94 as a 93, 94. I know more independence. None me yes advice. Yes. Now me can policy makers of the teacher association now me count as the spokesperson. Still I do a ring it in my ear. Say you were too honest. And yes, I am too honest. Mimika say senior any minister for health and other colleagues of yours and so portfolios I can say mem. Kwasi Prempe CDD say only free ya bisane say onim ya foster na me kwa master come over na me chief banda come over na me chief priest come over bisa Kwasi Prempe. And you did political science? Yes. I didn't know your politics. What you know you're honest? Because yeah. Ahenkan FM. Mina ya dana man tena radio huantie sa program we ya. I say master cap mana mengem. Aya disunya dia pa. Kwani ebo adi ajivi aba kila bubumi ya ya de papa. Amaye sunya dia ma kuma ko ewo dia ma ode ebre ye ni. Dia dia o mayenji program we. Na yefren tu ya wofo. Na wa wo ba dia so wo twema de tie sa program we dia tena se. Wechi na fa tu wofo. Na fa ye dwuma den na that one na Ahenkan FM. Asem
a mindset. On 2 universities. On 10 years. Very good. On 2 for 10 years. Now on for a dino. Any sikana or on maintaining key areas of the education. Now you find training artisans. We say at that time, now you were artisan or you're very good in what he is doing, but uninim dear. Any and the universities are still turning out graduates. Graduates are one unemployable. Nipa you free shop na ba no de omo adwuma enye because okoye history, okoye archaeology, okoye dondology, whatever that you call it. Anything I encourage you no anya politics. Nti emra me call ya me yes I know o man tie no. Na me ja on ho me di me wie service na ko trum na ko kra na me ba Temasco. Wo mo di machi ba Temasco. I can from that was papa. Yes da. Ene won ya chense me mu oduro na me gidi se tiefo na etie so e de dodo na beto mtirim na yeto ho anamo. Ene da so ho magana so aka say. Ene da so on da so. Ti mo bia ba mu mu. Yenkuram emfa won be bia wo. Yenkuram. Uji so Ghana bet my sister Africa. Sie da ko meba ukrom ho. Na enema o pese mbe kire kromafo no. Meba sama ka pese me go association. Yes, meba be kire wo mo. And I'll make sure say me kire wo yie. And then I was said to watch him say. No, she say odi Elijah, uni Elijah. Minimum my better than say Bible. Very good. Elijah na okura tumi pa. And odi tumi no emma Elisha. Elisha ebewu no. Odi ni tumi no koi. Aden no say me dem nyam no ko. Hey, waka say me. Any man fanko. Aha. Ya beje. Thank you. Ogwara ko na empty hand. Odi one glass here no mun. Eh. Won say empty. So ebi wo me buy that say. Next time so frame ya, maybe e dro no. Nsama me kan no, me kan the same thing, me kan bi aka ho. Okay. But I can the principle behind giving. The more you give, the more you get. Because when you the mind, also pay become women na yama. E your life principle. Nyame hira me a ese me hira obi. Ese o hira obi. Nyame hira obi a ese obi hira obi. That's it. Nice ye nyina ye ho atoye. That's it. Nti ze minya na me nko me dia ye nipa boni. Se me yo he na me ti kurum. Na me nko me ye yi a me nipa boni. E me de se ko fa ahemfo ahensama ba. And then nansa o se no mo ka enkran nyema yeah me kai se mra me ye secretary e wo Pretoria no me nim se ada se kufuo ana obi na me ka se nana me sremu mo bae mo hu se no ma we sitie me sremu mo kwa enye sika o ahemfo no mo kan kire wo mo se wo mo pe architects na wo mo kuro no wo mo ndi market kuro no nto ho to buy ni bebe bibia enti se ohene unana bia ahenkwa bi unana bia atukwan aba ena wonya boni bia na se wonya bi opo so obesi school dan wa kurase a obae no asase ya di school dan no enda honada tinka omum papa kro no nto ho yeto ho do it yeto ho woti ahemfie so ni se de kro no bo na ate na munni so anka wo nyina anka ma eye nyansa enye sika aboabo kwan hwen ya fele ayi attention na woka ene yesi ayi filling station yesi adan ba wo ko kan ye beka so ya hoye a obi anya sika na wosi obi sin dan e fa ho ben no it will be sin dan fa that is how it is ene oh okay ene the flood in the afa na be ba pa o because ye nya ya adwene se ye be sakra enye sika o e adwene just demarcate adwene enye sika me da say I first time go bonjira obi. Ahenkan 3.3 FM aha ene de abrempana moto esie. E come say K Asensu furniture na daroma eno boy chidom open kunwa open table office furniture na wo de amaofie ni office IFI. Brankra mountain so ba so we K Asensu obia be kire. Frames oil energy on the go. Awon de ebenya bia begu e kam de akwaba. Petrol dia na ye frames oil and a diesel so a frames oil. Once again Kempon Football Academy. I'm telling you, the best place to be for your training. So we are brand your person bobo pa. Now it will kobo a year Manchester.
person ko Chelsea ko say that say go be mo em fufu ene ko campo no on training na nya better team na fa ho ekodom no Ahenkan 93.3 FM me din do di Ahenkan kwa me ebo I am your host your guest for today's show Ura Yaw Foster Nyankopon hu ye mobo no ma ye nkwane ahoden a na kire se ye be hia na ene na mo hye no so a leader with no title. You can be a leader in your family, you can be a leader in your school, you can be a leader in your community. And kwense be from honorable ansa, and kwense be from doctor ansa, and kwense be from ohiansa. You will be timi aye e dia boa wo ho ene o manfo no. Take the lead in your minty, you shall get your destination. Have a wonderful time. Bye bye. Ya first say that. Me maka kire me ho say that. Me who say enyedro. Eye money mo. Na me who say enyedro. Eye money mo. 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 Yeah, man radio volunteer sa program we are. I say master cap mwana mengem. Aya disunya dia pa. Kwani ya boa dia livia ba kila bubumi wa ya de papa. Amaye shia dia ma kuma ko ewo dia ma ode ebreye ni. Dia dia umayenji program we na yefren tu ya wofo. Na wa wo da dia so wu twoma de tie sa program we dia tena se na tie na fa tu wofo. Na fa ye twoma den na that one na de Eti dachi biwa na benya son fasio na etimi enso aboawo amenom etimi akọ eye enkan abrempo anamontuo yetutu ya namon na dachi bi yeso yenya baby edie nan asi abrabono enafom ha kwasi broni kasa ebi o say to be a man no Nigeria force na wow enya sem ketua na opanyin wakasa papa wa nkrofo wadi o mabro wa man nkrofo antie bi si wa hu wa nkrofo wadi o mabro same ka kire wo enti sabre obi akokko se no akonfo papa ikaye wo se adurubire bi ekadwie kasabre kaja mochikura busana no asema ma ode amane abo na wie na obi awa ku won so de sinka on hwa abekọ musem jemu ana won se me yare adesimama enna so de wa abrempa na motuo so ana yene wo achei ore odi anka kwa me yebo a no opanyini kasia foster no musi nkonya ani adwene de bebre sam kaye de bebre won ma hwe de agu ode mo na mi mesua de bebre na usu a de ne wasua yey mi mesua ne ma pa eti usu so de wasua no brane yenche ya fe ho kura de dikan brane ni nkobo 0533 ka friend no ye test line no 898915 eti wadwen cha de afaso me basi ya na bakin kan e de ma ho afa 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 0554 820 910 afi brani ani e hu komo opanyini yakasa bebre aha azane wonname amauzi onse enzuo na gugu kakra ena wansu bedi adazia ze beze na vuom yanu nie o maka omu bie mo ai
ofra no ofra na ebure pa na so de bomaden na bowuram na afeye ni nkomo na mimi dia mimi asua no panyin no amayate ase ze enwuma bia ne nsakan ye okenkan ye sa nwuma we mesore pe fi na akro bia me de mani bedi a cha pesa nwuma ni bia kenkan esa sa nwuma no ensembe wo mu pa leader without a title ha buku way leader without a title eti akwago pebini yakenkan na yahudi ewo mu na na mekodo se de mafe eye atiefo na atiefo afe me no me bese me chaade kakra ai me chaade kakra etu dia blade mo komo yankomo twetwe ni mu ono na afi yahu a chaade nso betimi apia firi mu ede aba ai ene me chaade pa our friend ahoma ni bobo na ni sanso poso ana ya yi ma me hwei hello hey mami nche we enjay mama wajo udi ni baby agasa free wadaruma hey adionko osi ya enne bere ne so de amafo so wo so mami hwe we mama wajo wadaruma udi ni baby agasa free jagwa bra ma fi papa oh na se bibia boko de ye de nyamia se oh nyamia dum yeso ye ho odin pa na ja ye sheda se ye pesa mo feyen ya sheda so se mo bi amane esa na kwabna na de ne yesua we me fa de kitwe bi free papa na de na okay ni o be wi kra no odi bi sa ne se ya hemfo ele na o so mbe ti ya boye men so me dia lenga men so me wane se papa ne ka se ya ti kra ti kro ni bi to trese da chi na de no be bi aboa ntirima mi se tenka mi ye pani bi anka kwan wa sase bi ni wa meto wa ma ya cha sase esi dan oso ibrise o ya omo fele station no ade kwa kodu bompa ya jansen e ho nyina sa wo ye wo hia e za wo de ho nyina to asidache kuro ni bebie ese kuro ni bia ese eye company adwuma kase a ede nkofo ebe ba okuro ni se na be ya ebe ma okuro na ni abie na okuro na efe ni ba abem ama okuro no adie no nyam eze usi na wo sa kwa bia nyina na adwuma ga fa hin na ba disi ai adwuma bebere e ba bo abo la disi e kwa ho asasi na e dan wan na go bu ni dan na de bi company disi wula mu asase baby asase do ade ebe bi company ni na yesu e kwan kura ade ko e wo he e na company na tumi aba ndi kro entimi ni e bi kro me ko so aye kitwa mbaso bia emma kuru no so ba zen kasase ne da ho no he anton a kasase no o he ni be fam anaza o de be hai ammenchirima aba be di sasase ne so ile sasase wan ton sasase na o de o bi so mpanye company company na e ba be 50 na enyini na aba be se kuru ma no o de wa ton onko wa ja shebutum adwuma bi antumi MP krum ha nja wadi yabro Asem krono emma nyina krono mu adi se nyina betu kwan akofo adwuma akrono obi entrem eza makola edija ndi kami mumu bi ngasanka yimfuni betie ya anka kura omunto kwa ho asase no omunya binto na dati krono obi ba so obi bebi asase bi de abie company
yɛtumi anya bi de ama mo na kuro no atumi ayɛ fɛ na kuro no ani agye na ma nipa atumi abɛhyɛ kuro no ama kuro no mu nso ayɛ kama ayɛ mo wayɛ adeɛ na kwabena unim gyina so na producer no enkasa why enti producer no be kasa wo ho ma she bobi medi so kama ma mo adwa nwumredi ba bia kasa fi na mom ani de no obuo kwa so fa cha me wagina so ache nyamia sir mitimi gina so change na so mitimi na me da se wati ase sika wo wura mo ye sika wo nwuram men na ada ye ma fi wo men ma fo papa na da be na baba bo Maye. Madam Bonono. Ai. No, odidi anam kasa sesa. Asem em se de nyame hihye ye nso so no. Mo aya de. Se nyame se me boni po mi si ba so se me se so mo. Enti panini nkoma odi no. Ayam ya pass afena ne mabedu. Mo ya wie. Eko bush afena mabedu na mo so mo ya wie. So na de okai na kese usum body anu wasu ko. So Dachi ebi abode beko na kodu wo ho. Nti tifa amade papa wo ye bibia enyi se wo nko a wo. Enyi se wo nko a, bin se wo ya ma unua ana o mani nyina. So ntimi abebo na ma me mo se me nko a. Nti obi e de ye wo de. So ye di sei enanti a tetefo nsa no mo ye nti amakini pa wo nkyere wo. Si so nene obi yadia menkwa dabi pese menkumi nya na doso sa unwa unya hoto obi abeba ho so be pebi emu afuo enso wenya obi beba obi abepemwa dabi krono mewi ase kunku mu mewi ase etimi so no obu kubu ho a bisua ne bere obi na so wakenkai mate na me de bo me bra mate ka making kind dodo nambo akosia ma basia ko mepa ho mate kosia da mahwe wanim mahwe wanim sika wo nguram do akofa bia ba fi on wa woni tia wo de ba fia no ma bia so me so mate insuro na galas na zo yebi mate akama ni beje pa obi e kokofo mi kokofo ngwa ho ba kire o ye we kakra de bia kwa benya we na okwo anim no kwasem itimi ni sia ahote da mi wo sika no sa da na me wura ho ada wo sika na wura ho me na me ka kire o da mi ni sika no mani age sika nguram dia asem na wo kan sia de me kire o kire me ni matiefuo nyina me kire wa anza na mabadi aba sa o ya fa jeje subani bi o pekululu pa mate discount gra me wedim why mom me pese me ya doye nti odi agina so na producer no nkasa why mate mo mamo adwa nwume odi no bia kasa fi wadaroma kasa fi abo obanyi kasa wadaroma odi no from Atawi papa semono kai asemono tete tasum papa on say asemono kai say so obi a we leader wo chadia enwi se bi adia wo ye no obenya hu da obenya me dachi If say the no, can say we in a mafu budi no. They say budi no. They say we a leader. Oh, and you say we are the bina. Okay, say me yet na dachi manya. Oba you be no want me young go need you. If say nipa say mo ambeti ka wo and I nipa me pampa so be na me ya wo and I nipa be say and nipa be say let's so until our father say we a leader. Who says no ni no man no be sa no. And one is a wood obey yet a deal of a call until I was coming Kuma by no or dance our video. Yes, sir. No, ne ba Samia, I think Samia and Kroma, Bibisa, no, can. No,
me kuma be ye I'll be more man oh just we said because I said papa say first way Nyankopon a president sure empanyufo anase ya yanka ne sa se omo ohwe wo mo abo ne bra o se de Dika Nyankopon de otoso ye o maame de otoso miensa osagefo Dr. Kwame Nkrumah na Bob Marley also odi bi say Bob Marley so the rata my dey also Bob Marley ni samu aya o kanu ama for famu se we nyame asem no nipa be be Asem e ti be popra e nyama popula o se Bob Marley ne krubi o so Bob Marley omudi ne president afita yes so unjino papa no wakasta papa ma kuma prato me yem e ma be dinata mo chise no ka no abufu o di bufu e ya de so mba ne kwasem bufu e ya de pa entisa also ka bi se bufu no ya de ye e sa se ya de ye se bufu no o di trena akora no be ko ni na mo mu se o di bufu no e ka no me bu no se no ma e ya de a enye ebufu die esaya die enti papa na sema okan no ama masua no ma bebre wo mu a kese ye fatwa asini ya ebe boy fa ya ga sai me ti onu me ba fa onu mo no na chese dwumadie we na akasa no unni se dwumadie a eboa adehye no monte sa ebe boy ye papa ye no mo ebe boy ye ti ye fa na asema ye kan so ye papa papa ye beboa yate se ebeboa dia na dafia da bia wabɔ modern atwe aba o kasafidie no na oni ye nyina bom adi dwumadie no na ya ma nko aso ntie uboaboa mofra na no na mo won mu ntie bi mo minimara ye kasa o munyina so ana homa na panti wo de wugina so hwese producer betimi no wakasa na afi ye di nkomo wa kire wai nyina so ma me mamu adwan me odi ma bia kasa free me de o si mi nyina so ntimi da so gina so okay minim producer ko ya semo producer so won temunka o so won temunka ti unim de e be ye ne se mon frère sa number we fama me 0533 898 915 okay ti me bobo na ma frère no na producer no makasa wo so why mo yada mase ti 0533 898 915 mo ama frère no ye ne makasa esi mu nyina so no sa hanom na homa no ye bibia ho nti no mon frère sa homa no na producer ne mon kasa 0533 898-915 eno eye production phone mo frɛ no mum na one mo nkasa na afi yeso so ye di nkomo no na yesu ade de free ene dwumadie no emu no yeso ye frɛ 0554 820 910 0554 820 910 ana 0201 944-485 o friend now ba na fi atwetwe enkomo enti abrabono enye dro eya modembo kakanga kra ne yakoyanim de nyansa du gidie ane otwedi aponyankopon bedu anim kan mamu adwo anwumle odi ba bia kasa free wadaroma na mami aduasafo nyina wo ye efichina kono me yewo eye aduasa ablempa na monto ambassador bodawuro ka kire mo se yabo yaba mo ayade unima adwuma no yo why campaign manager pe on mami wadaruma udino ma vida so kra de me nua ba o ba we de mu se me maame ai we me maame sa okay ene maame yankoi o program no manage mo pa me nim se mo ya bibi sa me mo ma ni so wie na me tio mi se je ko se ama me ni aje mo pa
Na me ana me di wa TCC FM. Okay. Na me so akra ba me dey di wa ha ntina. Me wa ha sia. Best me say wa be radio station wa no. Enjoy kra. Ni mo a. Okay. Yeah, that's so. Ne kwa na ma pray. Mo Program no fine pa. Nti mo ko so na mo educate. Yeah, that's it. That's nti say ukọ enkran so a won so no efia da bia obetimi ahye o live Facebook ni YouTube obenya yen fia da bia nwumere no nso kopem no no nkono ne yedi dwumade we ba okay se mi wa hanti me follow yate yeda sibebre mo enti this is radio for the people. Asem ketwa no many so said ya be ya wa bra boni betimi akon kan enye se obi di sike be show botoma no ne se nipa na boa wo na mama nkwa homa ne so bie mamu adua nyime odi be bia kasa fi wadaroma abasan kasa fi abo opanyi wadaroma odi no didi opanyi botu oh okay opanyi botu na pomo boko awana di kafra nsuo yo nsuo di asema ba na so yire wo hono na asase a wadi wi kafra yako kafra why kafra yanko ajabo ti yanko me da wasisa wa me akonya program tie bia na tuto mabra bonzo tumu se aboa me because the jina ebufuma ya die bia amoa me na se program ni ba ye matumi akonsuma kuma kankana mo amabufu no abafo mi shrao ti me da masepa mo baba ya da se enti ajabo otumi de number bi betu dwa hu enu ye production phone na wa frɛ na producer no wakasa wai mo ya da se enu ye 0533898915 mamu adwa nyime odi bia kasa free aje ko adaro ma na twere so fo hu te se yo nyamna dum nyina ho ye ye do ba dia se se da se bre nso ho ye ja na ochuna wie die saa ja oh okay Asem ensure say yes ya to ahenje na ka program je de bia mtie isi bia nso and ensure no to ya diama ka me she baby na fia so na dai be ba pesa mafun etuni onko a wunti mene odi be kasa yesa bebo biem sanse na de wahwere nioma pa na de wahwere nioma papa na kansem pa ai nti odi unti yesa de Mr Foster beba biem okay ye da sibebri ti me de ahoma bi beto dwa hu odi obi ani producer be kasa why yo kwa kunkruma Africa so yakania kwa bo mate obete wonka ya da sibebri bye bye ya da se mama wadwa nyime odi bebe kasa fi wadaroma opanyini na apomo nyame adom yeso ye ho odin pa I don't know what you do with our young father and follow a gay but me, I am an ablution. No question. Papa, not about dynamic. I said, yeah, I am a dameboa. I come up from my path and I come to a human, but never to finish you. Never me the radio the day I in Guyana dancing. And the mother we are programming, no matter she them with you. Papa Nasamano.
kama kuma ba ya min shilano amen na ya ko ponso yan keke amen 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 ye da sibebre mamo adwa nwumno di ba bia kasa free hello me kasa free kota stop open kese wa dan madino me for fire oh fire na se bibia ekoye bia koyi ide nyame ase ma yenti we ni so me phone na you na wo say bo bla wo fanya me akwan wo fa bo sama akwan na yes and this jumadie no ene yesua no ma bebre na opanyini bi no wo kana phone na me so me phone o kasa emu na me tie sa we de no say entira mi bi so sa say wo say wo bla no wo fanya me akwan dia bo bla na so wo fa acho ndi abobla na hona mpese minya na me contribute na yenhyeda enka bibia te saade na opanyini bi mom na agya woni ye che na blabo mu se no se enipa a wode ne ho ato wo mo so a wode bobra eye nyankopon o maame na kwame nkroma na afi Bob Marley esanse o mabra bo no mo hona me ti na me ti nyankopon ne wi na obi na na echire mu say on say Bob Marley dia ba mu no obi adwebe ni say na Bob Marley dia so hwe na bra ba say bi wi ni ade nto ne de kana bra ba ne dia say bi oka sheda ene obi asabi oye Kristo ni yen mapa e de sheda talenti say oka so hwe de so asua na nyame ba wi asen wa nyi bi enfiri mu anu on fe bi so ayede anka enti say uye Bob Marley uye hwan o judgment day na ibi hu the true person obo bla wi ase I see what you said enti wi ase na ye na ye wi ase na ko obo ye no ye na mu sa until the judgment day nobody knows obi ni wa me no mi no obi ni mo say ne me yawo yi makọ aba ana me beka jo say de na me hu ye den iti de me ka chat won say nyame akwan na ye the right way okay ya na mo no aye fache u bi afama bi obi wi u say obi on at times u na mo kwa no address who host two programs no only 10% crowd will bottom no cre itimisi obi busa usika it obi approach say money 10% crowd no nya bia mana na wo free sympathy ade na manya bia mo yes ene ye nyame som ya ene ye ti say wo tese obi ewo aho kirem na so tese anka no wo the money pana e say o mamu wo oji inshira che oje me ko follow me ni say Fridays mu yes idea yes if you dey bia nwumre no so kopem no ndu iti de mi imagine no extreme no mo ye da say baby o ye musician no so ye hwan yu eno ane de atu ho cha de be ye o de ma unipa yes en fa ho ti bia wo en fa ho ti bia wo what I say, unya sympathy mo the artist. Mo. Na Miss Martin say no. Ya da say opinion kesi ya nyami shira bebre. Bye bye. Mamu adwa nyuno di be akasa free wadaroma. Hello, good evening, Abipa. Mame. Pacha Paul. Hey, Japo voice idiot. Japo na poma nyame adom sisi a obawa yi mepa me ba akwa ma minti ajame na na musa ni oba ko ba ye da se pa any fancy juma dia mo ye ba ko te kuma nyankopon shabo papa amen mo baba ye da se ye Japo kuro no Japo baba we nyame be shira no se nyame be ne kesen so ye ba kuro mu ya no no sabio adihye bi no mo ye ni aka no opanyini ka ho bi nya asem ketwa adwe na sha he se me ba eduru ba bi so ane wa ye yi o so onu ma de kro
mentu ayampia wai awusiafo ebreno anya wiedru mo fanchame mo amugusu amoburu pulo ni mu no ebreno nya so mo yeso ekope ba bi fankase ani ngu na obaade ya adoma yetimanya hode so nko de asori na je chie enso emuo enti mu am friend no 0533898915 ya twere mu nyina di tubo odin na afeni producer etimi edi nkomo nyame ya adwe free chine kono nkomo ne ani mu bedie no ye be ye ho asade kama nyame isira mo na onya mo kese na afi ma menka nkyere se dwumade ya ma nko awuntie mesrew wo de ya aboabo nkora ni nyina no na fa ne setete no sade woto na nsesam de akere wo mo no na wabie de ato sa na wo so etie na etimi aboa mabrabo na wo mo so ehye betimi asiye ya brempo na montuo yesua sade obrempo bi etutu nanam a enei wanya sabodin no enti asida kase ekodi ama owura odi Ahenkan Kwame Yeboa international killer abubonua achim kwana na onumbremu nyakopo onshan bebre se wonam eye sabio na ho ode ni nimdia so na wonam kwa we so enso ma adehye ne mo enya anidaso mapa we nyina aka nyamedwuma ne ho nyame isira no opanyini kase adwumadi ono na di ho chiame na afei adwempan ni Kofi Mensa jene papa na papa ni wadi mkai mesoma trem fiduam ya no na madanda anoma kama na timi aboa ma bibia so awie mu die owura Billyman aya technician on duty osanso so aya executive producer so ede madwumadie yi anya Asem ketwa apamfo ni nyina kan ubi ena wonom eboa yam ye besomo enne so ede mu dwumadie yi emu ye ko na mom wadaroma na watwi awie yeyi mu no abomode ahwa nwusu ye adehia modehia ni mu nyina no mo pe omokra bia enne na mo ti omu nisuo yankopɔ ye kyere mo re kakra ebia no wani suo ade hunu anase obi a wani da no so bi na ekro no na so anidaso nyansa ye ai wose dia atwa mu kɔ ne de ye ma ne nkɔde aka ye behwe ne abo akiri so eban ene yegusu ayeye nyame ya adoma ye nsia dasane anyumere no so kopem se no kono ebebo na yetu ye ho fo ahye hu nkunan ne ye hunu se yeda ya yesoso ye betimi enso adane abrempon na ne o metimi akonkan nyame shirawo DJ Fish is up next. Yes, yeah, the